Confederation of Person with Disabilities, Kaseng Kibadon ke Duna ke Bakentup ya ke Meghalaya Deaf Association MDA, Khasi Disability Association KDA, All Meghalaya Association of Person with Disabilities AMAPD, ke Meghalaya Liberation of Visually Impaired MLVI, bat ke Garo Hills Association of the Deaf GHAD, kalai Kynduh yu Menteri Ketenat Social Welfare ke Jila, ubak Kyrmen Shila, Halor ke Bhah Thung kabalamang 100% katkum ke The Rights of Person with Disabilities Act arajar kat nriu. Katkum ke jingkran ubak Starwin Karjana, ke jingkran buat Menteri kelong ke basaiso, bat Halor kani, kila weng no ke jing tumu ban penlong ke jing yaki, ke ban tumu ban penlong ke arab saw bat arab santerik mentau benai. Katkum ke jingong ubak Starwin, Menteri ulokolar ban shimkia, ban yakran yaki tenat sorkar bakin penteri kami ke Bhah, ai kami yaki Duna Dkhot met katkum balabu ke an. Ini mendagasni ya Menteri Minister of Social Welfare Mbak Kyrmen Sri Kyrmen celah te kadai Halor kanika kadai daka Federation of Person with Disabilities kanika kadai ka joint organization kabakan thup ya ka Meghalaya Deaf Association, Khasi Disability Association or Meghalaya Association of Person with Disabilities, Meghalaya Liberation of Visual Impaired bar ka Garo Hills Association of the Deaf hangne ki download kita ke para Dkhot berokon te hakaji Kynduh jongi ya Minister of Social Welfare minta kasih nakaliang jong Minister ulah kular ba sale no ya kaneka bahakam jongi kajingwan ra jongi ya kaneka jing dawaro niwan ra betang kawe kum ka federation ngim kwa kipun kimat jing dawa ke bede bagi biri ke Duna kan met ki baka sarkar ka patrika mate ka ei ke jing mu jongi bangi thaw ya kaneka federation bol bangin ra betang kawe ka mat ka sarkar menta ka de sin ka baningkong bat ngira tang ka bahakam majam namar ka bahakam majam hadu menta kam patrika haka hakitna sarkar ba per nila ai jing mut ya la ai jing mut ya Minister of Social Welfare bat nakaliang jo Minister kat kum kaneka pun nomor baningkong laong ba katala ngan penmi akot kubor bat ngan hukum yaki DC yaki DSC bakin penterikam marlor hak bede bakane ke bahakam joki beri ke bidang juduna argumen kata 100% yaki lokomotor yaki blind yaki hearing bat yaki baduna kabor perkan so kut na kamenta ka jing menteri kam ka sarkar ya kaneka bahakam joki beri ke bidang juduna argumen DSC na yang menteri uang ba unsa hak wut sa DSC nang ba kide ban long bet sau kau cispa kan long bet sangut lese kan wan bet aryo kasi jentia aryo karo terus neng te adu menta ke padio kam kada kolong kadai kata ai ke jike ka baka MPSC ka kamsim kia hak bide baka ba kam jongi kela daka MP long kim identify lupa ya ki post na kamta ki bri ki bida juga te long ngancu ay nuksa hak bide ibat kene ka post ka ba kala cispa anyo tali ko DSS nosing te hang to la identify lupa sau mulai tali yo kasi jantia ar na pring kita ka dewi yo bri bida juga argument sau mulai tali yo karo ar na pring kita la dewi yo bri bida juga argument ki bla pas e manosing kino bla pas e nosing kin yo be berapa tengiru ikwa ya ka MPSC DSC ka bakan le kunta ka bede baka jing penrongkam ya na kamta ki bri ki bida juga argument ki bla pas e ki kadang na hapo mut ye nadu khat khandai spa khandai busan hadu menta kinayok kam hapo ya ka prapungot